May katmuyang tula in Clark City Front Mall anyang Lunes, December 4, pauli na ring performances na ring miyaliwang Kapampangan artists. Manibat king pa magkanta ang gana king komedya at aliwa pa, may sulong ya ing amanong si Swan. Lalam niya inining original Kapampangan music o OKM performances. Ametong karyang aktibidad, king week-long ang Sinukwan Festival 2023. Agpangkang Benny Ginto ang focal person na ning mesabing pamikatagon, meging mayaning pamitipon ka rin performers, ulining pare-pareho rang nasa. Wow, uling gila. Talagang kaluburan din nga manong si Swan niya, kaluburan din kaya katamong kultura. Pansya inaus tala, agad-agad. Makiabela. Agyang no kaling tala kumpiran. Sabi ko pindan din. Agyang kapurang higit siya mo itang bibiyeta mo para kuswel. At oting katula. Basta makapag-perform lang mo at tungkol nga manong si Swan. Ininaing kaduang banwanan ng OKM, amen nagumpe mo naman anyang 2022. Samantala, manuwala naman ng concert director na ng OKM ay Tony Legaspi, ang malyari lang makasabi ka ring aliwa, ring kantang Kapampangan. Kasi, in music naman, it's a language for all, ne? Atin tamo mo sariling, syempre, yung Kapampangan words yung gagamitan, tamo Kapampangan language, na anya yung kanyamang pakiramdaman. Kasi once na dindaming Kapampangan, malapit sa puso, tamo niya, pinpot ang kintamo la rin kantada rin ng kaya katamong artist, talagang atin niyang afilme talaga. Para naman karyang kabalin abisa mo namang mga bulking amanong si Swan, makabuklat siya kanuing pasbol na ning OKM. Definitely, welcome langan po deng ega ng sabla na makyabe king OKM. Basta po at yung puso mo na pag maragulming Kapampangan culture, welcome na welcome. At intamo rin pong OKM Facebook page. And syempre ining mani muna po kay ni Sir Benny Ginto, iya po yung focal person tamo. You can message him na, Sir Benny, bisa ko po makyabe keng grupo ning OKM, makanano po. So makanita, you will be guided properly naman. Ako, ingke kong Talasuyo, Liana Canilaw, ading pusong makabalin.